Rekam jong kaseng kintai ke balang Presbyterian Nongtung. Balai alam khamat da Executive Secretary ibasan di Saukeme la penlong ia ke program Jinghikai Halor Drok bat ke Jingpang Ñiangkulia lani ke Jingpang HIV lani AIDS mentakas ngi hamau lasnai. Hakani ke program la Jingkren da Reverend BCM bat iba Charles Marngar ibade MLA ke mau hati kum ukongsan. Ha ka jingkren jong uba marngar ula jingero halor kani ka program ha ka ba ula pensyairu halor ka jingken rei jong udrak ha ki jakasor bat hanong kendong ha ka ju kapor la penlong ru ya ka jing sumar ringkat ka jing trelang jong ka District Medical Health Office Nongpo Ribhoi District. Hadian kini ki atli ki awareness program ilayo aruban pelong miaka medical kan ni dina kaliang kejongan na penpau kejing skongo bat kejing play nomor pa kini kinong yalam kidon kejing ijngai